Asibheka nje ama-album esinokwabona khuleka ngawo ku-Facebook, kuma-page la Facebook azibeka njengabantu ababeka imibono ethize ukukhulisa umculo kamaskandi. Umculo kamaskandi, well, khona bayakwenza lokho in a certain way, but abangakwenzi kahle banokubuka ngesayidi elilodwa, banokubuka babukhali njengomesi esayidini elilodwa. Manje ukukhombisa nje ukuthi na ngokwabantu abalapha nabagcwele kuma-page iy'ngcwele bathanda wamaskandi ukuthi na kukho konke lokhu abahlala bekukhuluma bekukhomperisha nangokhuzane bethi umsebenzi wakhe unjani njani, uyabheda, awukho mnandi, kumele ashintshe. Kune-page ethi ingqondo yamaskandi ehlale libele selukhuzana ukuthi akashintshe, elingakwenzi lokho abanye abantu, ehlale libancoma abantu abenza the same thing nokhuzana, abacula nje almost iy'ngoma ey'cishe y'fane, iy'ngoma zehawu, iy'ngoma zothando lapho nalapho, iy'ngoma zobusizwa, yonke leyo nto leyo. So ngokwabantu ubani lo uFeza, album yakhe 2026 part 1 no-part 2 ithi imizamo yami, uyikhiphe 2 days ago, bekuzi-3 lapho zika-April. Ayikabi bikho ingoma esashaye 200,000 enama-views amaningi le ethi 114,000. uSpotify wona uba late kakhulu-ke laphana, yilokho ngifuna nje sikubuke kwamanje okuthize zokhuluma ngakho late. Shuthi-ke ingoma enemiliyoni-ke ayikabi bikho ngoba i-album iseseyitshe, isesephansi. La iNkosi Amagciwane yakhipha i-album laphana-ke enhle kakhulu ngeyi-27 kaNovemba 2025, ziwu-2 iy'ngoma ey'namamiliyoni. Njengoba nibona-ke sina more than 4 months yabakhona, ziwu-2 ey'namamiliyoni, nazi ezinye ey'landelayo. Wayanto encane i-album yakhe ethi awuyiphumuze enza kahle kakhulu. In fact iy'ngoma eziwu-2 ezenza kahle kakhulu eziyithwele i-album ngamandla. So lena ethi na ukhethe mina ina 5.5 million ama-views, nalethi ungalubolile ina 3 million. Na ku-Spotify is the same thing, lezo ngoma lezo ziyiphethe indaba yama-streams laphana. Enye ingoma khona isanda kudlula ku-5 million and isidlulile ku-10 million ama-streams within a month and 3 weeks. You understand? Because yaphuma ngeyi-13 February 2026. Lapha umlabalaka ukhiphe nje i-album enhle naye ngezingaki-ke emavikini evikini nasey'nsukwini ezedlule umlabalaba. Cabanga na-9 days i-album yakhe, angisenayo sure ukuthi iphume ngeyi-20 bani laphana ku-March. Nayo inengoma eziwu-4 esiyihlonzile laphana ukuthi ngehamba phambili esanama-views amaningi, le ethi kwele Mcabango isena 541k wama-views laphana ku-YouTube. Bengitshe ethi ngiyibhalile phansi information yakhona-ke kanti angiyibhalanga. Alright-ke ngibhale omunye umuntu lo mjikelo-ke ukwavela laphana kwi-22 Africa beveza ukuthi i-album yakhe istreamwe more than 250,000 wama-streams ngosuku luyi-1 ngesikhathi esanda kuphuma. Nayo ina 12 days yona i-album kamjikelo yaphuma ngeyi-24 March 2026. Konke lokho engikhulumayo kulidela la, bonke labo engikhuluma ngapha ngokwey'nqwele bathandwa bamaskandi nabanye bonke ba-right ngokwabo obhedayo khuzana, ngokwabo ongenzanga kahle umfoka Mpungose umnumzana. Lapha ukhuzana namamiliyoni ayi-8 ku-YouTube, uSpotify namamiliyoni ayi-5. Into abambulisela yona-ke lapho uSpotify eyodwa-ke ama-monthly listeners. Yabona-ke lapho-ke hayi angifuni ukuqamba amanga-ke impela boze bemchithe ngawo, kodwa amamiliyoni ayi-5 within 4 months or just nje after 4 months ngokumsebenzi kabani kakhuzana. Yizo iy'ngoma lezi ey'hamba phambili. Uyibuze ukuthi yena kahle kahle i-agenda noma yini, noma bazama usikhombisa into thina esingayiboni singabantu. Uma sikhuluma ngomsebenzi kakhuzana siwuveza labantu, siveza nama-proof. Abantu ngamabomu badecide ukuthi lokho bengafuni ukukunaka, bengafuni ukuthi bekhulume ngakho. Kune-EP eyangena laphana ku-YouTube naku-Spotify yaphuma, yaphinde yabuyela i-EP leyo. Kwaphuma ingoma ethi Dubai. Salokhu sitshela ukuthiwa leyo ngoma leyo
iyona ehamba phambili kweyiphume ngasiphi isikhathi. Ngiyakhumbula nje omunye lapha ku TikTok ekhuluma ngalokho. Wathi mayifika uMenzi edlula lapha njengoba esena 6.7 million uMenzi ingoma yakhe wesikhinkili. Yaphela indaba ukuthi asitshele ngalokho. Nabo Menzi bakhipha ama-album yana 8 million wayingoma. 8 million eseyidlula kwi-million ingoma. 8. Ezinye eyisele kuMenzi zu2 engahlanganisa imillion zibe u10 ku YouTube. 982k, 928k. Ezinye ingoma zoMenzi 6.7 million, ezinye 1.9 million. Iyale. Yizo izinto esensalayo lezo. Ukhuzane on par nabantu abaku Spotify nabantu abaku YouTube. Yet uzozwa indaba, uzozwa ukukhuluma day in day out. Tshela ngama-IC bethi engathi ubani wayengaveli kule list. Uma kuzokwenza something uzovela negama lakho kuthiwa wayengaveli. Lokho kwenza ukuthi kube likhulu ukuthi i-propaganda liwesu ukuphushwa ngakhona, liwesu ukuqhutshwa ngakhona. Nize niyikholwe nani, nize niyitshele ukuthi hayi umculo waKhuzani kumele uyeke. Unephathas lapha. Abantu une-million eli-1 album yakhe edlule. The same people bamncoma left right ngalo album le ene-million eli-1. But Khuzani was doing much more better than ama-streams nama-views alo muntu lo bathi uyabheda. So yikho ngihlele ngisho ukuthi kunzima ukuthi ingatshela uKhuzani ukuthi akenzeni. uKhuzani ngalendlela enza ngayo uyena owaziyo ukuthi yena ngiyamsebenzela. Uyazi ukuthi kune-target market ewulayela umculo wakhe the way efuna ngakhona. Lento yokuhlala ngiconvince abantu ukuthi abayeke uKhuzani akashintshe naye okwabhala ipost uKhuzani ngokuthi into zakudala sezashintsha ayisafani. Wayithatha lo munye ngazi uma ingqweleni lapha noma uMaskadi promotion wayishintshe lo post wathi nawe usacola uhlobo lakudala uKhuzani kumele a-adjust esikhathini samanje. Doing what? A-adjust a-adjust umculo the way aculwa ngakhona uyakwazi ukuyishintsha wena uma umuntu. So yizo lezi izinto mina engifuna abantu zingabathusi ukuthi yena mhlawumbe lo mculo usuphelwe isikhathi kumele ashintshe, kuyomela i-sound nezinye izinto zishintsha kancane kancane, azishintshi all together at the same time. Akuveli nje kushintshe into yonke isikhathi esiyi-1. noKhuzani naye uye wadumisa le ndaba ukuthi acule nomuntu wesimame. Njengoba nje isingene kangaka nibabona sebegcole kuzo zonke iy'ngoma. Uye wayidumisa uKhuzani lo nto le ukuze nje ibonakala sengathi manje seqhonyelwa ngayo. Yikho lokho nje ngifuna ukutshela nje abantu abathanda nje umculo wamaskandi abawulandelayo ukuthi-ke zingamampunge iy'ndaba esuke khulunywa ngoKhuzani. Ayikho i-proof ekhombisayo ukuthi umculo waKhuzani uyadecline. Awenzi nendlela ekuyiyona yona. Wenza kahle kakhulu online nabanye futhi abacula uMaskandi nalabo kuthiwa bacula wasehholisi ngabe wakuphi, they are still doing the same almost numbers njengoKhuzani. There is no different. So ukusuggest ukuthi uKhuzani akayeke ajoyine into engekho nakhona. Ujoyina kanjani into uvele ukuyona uyicula, ujoyina ini, ushintsha kanjani? So lelo vangelelo sihlala silikhuluma ukuthi yena abantu abangadidiseki, abangaconvince ngabantu, because I know somehow kuyaba nama-blue nation agcina ekholwa ukuthi hayi ayikho iqhawe akusekumele lishintshe iqhawe. Into engekho leyo, just a myth. Ukuthi abantu bakholelwe emsebenzini waKhuzani bewuthande ngaso isikhathi bawudlala. This year uKhuzani usebenze kakhulu lapha online streaming and uyaqhubeka uyaphusha ngamandla enu enihlala streamer each and every day. Kuyabonakala konke enikwenzayo futhi kushayeleka izandla. Ilokho nje abantu ekufuna bekwazi ukuthi-ke imbudane lesokukhulunywa. Ngisazo wathola ama-post ekhuluma ngayo uKhuzani lapha eyoxeka khuluma ukuthi ashintshe akajoyine zasehholisi basho bacipha. Lapha kuthi encane only 2 tracks ahamba phambili. Lapha kuMenzi lethu esikhinkile iyegenqeza phambili lapha. The only person ohambe phambili engomeni zakhe umzukulu kuphela. Zonke ingoma zakhe zile phezulu 9 million, 6 million, 4 million. Uyena umuntu ongaclaima lo nto leyo. Why abanye-ke befuna ukuthi be-competition noKhuzani? For what? For what good reason? Ayikho. Ma-Blue Nation ngey'thu zikaMay kuzobe kunjalo lapha eCalvary City. I-list iphumile
Umculi izolo bam-edile nimbonile kuhle kakhulu, aqhutsheke kusetshenzwe ngazo, qhutsheke ku-stream, qhutsheke kudlala music. Thina sibusendatha nje amavidiyo anjengalawo ukuconfirma, ukuqinisekisa affirmation ukuthi yena uKhuzani on par nabaculi abayitshela ukuthi mhlawumbe bamdlula ngandlela thize. uKhuzani akayindawo, ngeke aye phansi kandlalela. Usazobusa isikhathi eside, usazobusa kumaskandi, usazoba inkosi yabo maskandi bephelele zikhathi zonke. Nisale kahle.